Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve lehul hamdu fil âhireh ve huvel hakîmul habîr. Cemi hamd sana Allah'a xastır. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Ahiretteki hamd sana mı Allah'a xastır. Allah hikmet bilen iş kılgıcıdır, hemmeden haberdardır. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Allah ziminin koynağı kirip gitadigan, yani yağmur, kan ve ölüklerge okşaş näsilerini, ziminden çıkadigan ösümlük, bulak ve quduqlarning sular qatarlıq näsilerini, asmandan düşüdigan perişte, yağmur, ecel, rızq qatarlıq näsilerini, asmanga örleydigan yaxşı emeller, makbul dualar qatarlıq näsilerini bilip turdi. Allah bendilerge en mehribandır. Tevbe kılgıçlarını en mağfiret kılgıçıdır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kafirler bizge kıyamet kemmeydi deydi. Eytqin ki undaq emas. Rabbim bilen qasam ki kıyamet sizlarga çoqum kelidi. Allah g'aybni bilguchidir. Asmanlardaki ve zimindeki zerre çağlık neyse Allah'tan yirak emasdır. Onun yani zerreden kiçikrek nasip olsun, çoğrak nasip olsun, Lavh-ül Mahfuz'da hatırlanmagini yoktur. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ulanın Lavh-ül Mahfuz'da hatırlanışı, iman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarını mükapatlaş üçündür. Eni şula mağfiretke ve esil rızıkı erişidir. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Bizning ayetlerimizge küçünün bir iç karış tuğanla qattiq azapqa duchar boludu. وَيَرَى الَّذ۪ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. İlim berilgenler, yani sahabeler ve kiyinki emel kıyıcı ölümalar, sana Rabbin tarafından nazil kılıngan Kur'an'ın şübhisiz hak ekenligini, insanlarını mutlak, galip, hamd sanaga layık Allah'ın yoluga başlaydiganligini bilidi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Kafirler birbiriga eytidi. Sizler kabirlerde çirip, titmikatan bolup ketkendan keyin çoqum yenidan yaratılasizlar deb xabar berdigan bir odamni ko'z tutib qo'yaylikmi? أَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَنْ بِهِ جِنَّةٌ
بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. U Allah'a yalğanını toqudu mu? Ya u elişip qaldı mı? Hergiz undaq emas. Ahiretki iman keltirmeydiganlar azapta ve çonqur gumrahlıqtıdır. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ula oldidiki ve arkısıdiki ulanı orap tuğan asman bilen zımınığı qarımamdı. Eğer xalısak ulanı yerge yutkuzumuz, ya ki asmanını ulanın üstüge parça qılıp düşürümüz. Bunun da Allah'a qaytqıcı her bende üçün elbette Allah'ın kudretini gösterdiğin delil var. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Biz Davud'a dergahimizden hakikaten fazl yani peygamberlik, zebur, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tömürünün yumuşak bulup berişi, saut yasaşını bildirişler ata kıldık. Ey tağla, ey kuşla, Davud bilen birlikte tesbih eytinla dedik. Tömürünü Davud'a yumuşak kılıp verdik. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Biz onunla ettik. Mükemmel savutlarını yasağın. Savutlarını yasaşta halkılarını birbirine tekşik eyğin. Ey Davud ailesidikiler, yaxşı iş kılınlar. Men hakikaten sizlerinin amellerini körüp durgucuman. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Süleyman'a şamalını boysundurup berdik. Şamal düştün ilgiri bir aylık musafini, düştün keyin bir aylık musafini basattı. Onunla mis çıkıdığan bulakını akuzub berdik. Bazı cinler Rabbinin emri boyunca Süleyman'ın aldıda işleydi. Ulardan kimi ki bizden emrimizge xilaplık kılıdiken, biz onunla dövzək azabını tetitimiz. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ula Süleyman'a u xalığan kat saraylarını, mistin, eynektin acayip heykellerini, köldek çoğun legellerini, çoğunluktan müdürlemaydıgan kazanlarını yasayttı. Eytik ey Davud ailesidikiler, Allah'ın bu çoğun nimetlerine şükür kılınla. Menin bendelerimden Allah'ın nimetlerine şükür kılıgıcı bek az. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Süleyman'ın vafatını hüküm kıyganımızda, yani onu vafat kıldırganımızda, Süleyman'ın ölgenlikidin cinlani fakat onun hassını yiyen kurutla haberdar kıldı. Süleyman hassını kurut yep, yıkılgan çağda cinlağı iniq boldu ki, eğer ula gayibni biladigan bolsa idi, har qılgıcı azapta, yani şunca uzak vakit eğer emgekti kalmagan bulattı. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Şübhisiz ki Saba kavmiga ularning turadigan joyida Allah'ın kudretini gösterdiğin büyük delil var idi. Onun on tarafında bir türküm bağla, sol tarafında bir türküm bağla var idi. Ular aytdı ki, Rabbinglar bergen rızıqdan yengla ve onunğa şükür kılinglar. Sizlerning joyinglar baland joydir. Sizlarga rızık bergen Rabbinglar şükür kılgıchini mağfiret kılgıcı Rabbdir. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Ula şükürdün başlattı. Şunun bilen ulağa qattiq selni evetdik. Ulanın bağlarını açık meyvelik, yulgunluq, az dola sidirlik, yani yavu çılanlık bağlağı aylandırdık. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. Ula küfürlük kılganlıkları üçün muşundaq cezaladık. Biz fakat küfürlük kılgıcılarını cezalayımız. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ula bilen biz berketli kıygan kışlaklar arasında görünüp durduğun tutuşup ketken nurgun kışlaklarını berpa kıldık. Ula arasındaki menişni ölçemlik kıldık. Yani seferde yemek içmek ilvanması mı boluduğun, etigen çıkan yolcu düşte bir ötenge yetip basa, keşte bir ötenge yetip bardığın kıldık. Ulağa ayttık ki, ulanın arasında keçilerde ve kündüzlerde hiç aman menala. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ula Rabbimiz seferlerimiz arasını, yani ötenler arasındaki musafını yırak kıygın dedi. Ula özlerine zulüm kıldı. Ulanı biz kiyinki kişilerge çöçek kılıp kaldırdık. Ulanı teripsin kılıp ettik. Bunun da her bir balağa sabır kıygıcı, nimetke şükür kıygıcı için nurgun ibretler var. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblis ulanı azdırıştın ibaret
gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. İblisning ular, ya'ni ergashkichilar ustidan vasvas qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz, ya'ni ayrishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatkichidir. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarag'aninglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chaqliq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmonlarda va zaminda, ya'ni shularning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech shirikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilg'uvchilarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda, ular ondan ba'zisiga Rabbinglar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Allah yuksakdir, kattadir. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqinki, Allah rizq berib turdi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdurmiz, ya ro'shan gumrohlikdurmiz. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning aramizda haqliq bilan hukm chiqaradi. Allah adil hukm qilg'uchidir, hammani bilguchidir. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Aytqinki, man aytib beqinglarchu, sizlarning Allohning shiriki deb atib olganinglar hargizmi undaq emas. Balki u Allah mutlaq g'olibdir. Hikmet bilen iş qilg'uchidir.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Seni biz faqat bütün insanlar üçün müminlerge cennet bilen hoş haber bergici ve kafirlarni azap bilen agahlandırgıcı kılıp evettik. Ve lekin insanların tolisi bunu bilmeydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ula eğer sizler rastçıl bolsanglar bu vədə, yani sizler bizni korkutuvatkan azap kaçan işe aşıdı deydi. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Eytqin ki, sizlerge azap üçün vədə qılınğan bir gün baki, onundan birdənmi ilgiri keyin bolmaysızlar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Kafirlar bu Kur'an'a ve onundan ilgirki kitaplara hergiz iman etmeymeyiz deydi. Eğer zalimlarni Rabbinin dergahida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchni qolini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etadiq deydi. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Çoğunçılık qilganlar, bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidayet kelgandan keyin biz sizlarni onundan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizler özünla günah kılgıcı boldunlar deydi. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga hergiz undaq emas. Sizlerning bizga keç gündüz qilgan heli-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va unga shirik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Qaysi şəhərgi bo'lmasin, birer agahlandırıcı əvəzsəkla, onun dövlətmən adamları şübihisiz ki biz sizlərning payg'ambarlikinglarni inkor qilamiz dedi.
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ular yana bizning mallarimiz ve ballarımız en köp, biz azaplanmaymayız dedi. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aytqin ki, hakikaten Rabbim kimning rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xolasa, uni tar qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Mallarınla ve ballarınla sizlarni bizga yaqinlashtirolmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun assilab savob beriladi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar azobga duchor qilinguchilardir. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Aytqin ki, haqiqatan Rabbim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilishni xolasa, uni tar qiladi. Allohning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Alloh to'ldirib berdi. U rizq bergichilarning eng yaxshisidir. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. O günde Allah ula yani müşriklarning hammasini hesap elish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ula aytadi. Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emassan. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Bugün sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qinguchi zolimlarga sizlar chin tutmagan do'zax azobini tetinglar deymiz. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Ulağa bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan narsalarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat ochiq sehrdir dedi. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ulağa o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgari ulağa hech qanday payg'ambarmi o'tganimiz yo'q. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular, ya'ni Makka kuffarlari, ular, ya'ni o'zidan ilgarikilar erishgan kuch-quvvatning 10dan birigimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar Alloh uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Aytqinki, Rabbim haqiqatan haq orqali batilni atadi. Ya'ni pakitni ro'shan bayon qiladi. Allah g'aybni tamoman bilguchidir. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Batil yo'qoldi. Batil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgadir. Agar hidoyat topsam, bu Rabbimning menga vahiy qilgan Qur'onning sababidandir. Allah haqiqatan anglab turguchidir, yaqindir. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini do'zaxga ilib berilish uchun mahshargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandaqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlar ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Ular bilan ularning arzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannat kirish orasida to'salg'i paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chaqlarda cho'nqur shakda edi.